muri iyi si dutuyemo hari intambara itarwanishwa intwaro ahubwo irwanishwa amayeri, amagambo n'uburyarya. Twese tuzi uwo muntu, umuntu ushaka ko itara ryose rimumurikaho, umuntu uharanira kwibonekeza no kwitwa nyambere muri byose. Ariko se iyo uyu muco urenze urugero uba ukiri kamere cyangwa n'indwara yitwa narcissism? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mutima w'umuntu ukora ibyo atasabwe agamije kugambanira abandi ngo yizerwe. Nge ndi Jean de Dieu Niyodusenga, ikiganiro ni Menya Nibi. Mu ntekerezo z'abantu psychology, iyi myitwarire akenshi ifitanye isano n'indwara y'uburyarya n'ubwibone bukabije. Uyu muntu ntabwo akora kuko akunze akazi, ahubwo akora kuko ashaka gusimbura abandi. Yivanga mu nshingano zitarize, atari ukugira ngo afashe, ahubwo kugira ngo yerekane ko bagenzi be badashoboye. Akoresha icyitwa social climbing, aho akandagira ku mutwe wa mugenzi we kugira ngo arebe hejuru. Mu mutima we harimo icyuho cy'icyizere, bityo akagishaka mu gushimwa n'abakomeye. Icyiciro giteye ubwoba kurusha ibindi ni ukugambana kugira ngo wizerwe. Uyu muntu ajya mu matamatama y'abayobozi, akabiba uruzigo, aratonganya, agacura ibinyoma, maze akaza imbere yawe akakuryarya nk'inshuti magara. Ntiwibuke ko mu mukino wa Shakespeare umuntu wakoresheje amatiku n'uburyarya agasenywa uwo yitaga inshuti ye Otelo, agamije gusa icyubahiro. Ntiwibuke Yuda wagurishije ubumwe bw'abantu 12 kugira ngo abone ibiceri. Kwemera n'abari ku butegetsi, aba bantu ntibagira inshuti, bagira gusa ibikoresho bibageza ku ntego zabo mbi. Iyo dusesenguye dusanga kwibonekeza ari inzu y'ibiratwa yubakiye mu mucanga. Umuntu ugambanira abandi kugira ngo azamurwe, amaherezo asigara ari nyamwigendaho, kuko n'uwo abwiye amagambo mabi uyu munsi ejo azamenya ko nawe atizewe. Umuti w'iyi ndwara si ukurega, ahubwo ni ukumenya kwicungira imbibi n'ukuri, kuko ubugwaneza bw'ukuri buratungana, ariko uburyarya bwo buratinda bukibonekeza. Nge ndi Jean de Dieu Niyodusenga, iyi ni The Elemento TV. Ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.